faedah dan doa sebelum bersetubuh. Hai doa mataina Allahumma jannibna wa jannibi syaitan. Berarti di saat tanya bersetubuhnya maka dibaca doa Allahumma jannibna wa jannibi syaitan, ya, yaitu untuk menjauhkan diri kitanya di dalam melakukan hubungannya, karena anaknya merupakan harapan tanya daripada anak-anak yang saleh. Maka untuk dijauhkan daripada gangguan syaitan. Jadi syaitannya berangkap buat mata ngaji yang kawan. Maka mengadakan bismillah tak baju bu tanya awai baju hiji. Hana tak baca doa tak bersetubuh tanya awai bersetubuh leji. Nhân doa là sambung. Dừng đồng này.